Regional Institute of Medical Science RIMS in nisim som langa jun ni khuwa ko ki zo akisuka ho RIMS a ki pulut na thua hilchit na a hin nei naw wachun ama ho ki jan na din security arrangement a poitin ana seyu na hi statement na chun RIMS in hichi aki tongka ho chu 183 military hospital lemokhong medical care akun a hin refer wa hiati chule institute in a hin het sa be chu hitabonga akisoka ho kipuile vale hi concern authority in avet kola hi tin ana sei chin kinu na hi hospital in a sebe na achun damlo dam na ngai cha a hung ki pulut ki ti phot chu ama za le nam ki velowa angai cha dungju ya ki jan na hi aji chu hospital in aki chi pi le professional line chu damlo aki su kha ho vet call hi ka duty wa hi tin hil chin na a hin nei u vin hi chule rim sa kon paklik mi ho hinga nge na nom chu hitabang hospital kim vela ki phin le buina sim ho hin asunga damlo ki jan ho lunggel ichan ham khanin asuboi na hi ati institute in kingai cha chu koi society hi jong le ki het thiem tu na le corporation nei khom hin damlo ho vet kol na dia aphalam zo amano ding a hi tin ana sei be ki nu na hi Office of the Committee on Tribal Unity ko to Sadar Hills Kangpopi District Administrative Office Kangui 795129 total shutdown thua nam mi te ho koma het sa chu nam pilam kaizo si kilul na dungju ya Sadar Hills gamsung pumpi total shutdown anaki koi chu zani su pi ta chapa jang khungam hangsing longdam sa aki koi do to hlonin la do call of aki bol tai tin mi pi zo si het sa na a hin nei zu na hi chu to hlona jalhang ki man cha na sum call veina government office private school beng le adang zo si jong ki hongding a hi tai SG Information and Publicity Department Committee on Tribal Unity ko tu achi sa nisim som le thum jun 2026 Saturday ni kho chun DGP Sri Mukesh Singh IPS in Churachandpur district ahung vilin na hi hichiwa chun district police officer CAPF Assam Rifle chule civil society organization CSO to meeting ananei khom win na hi akiti hiwa chun aman district police ho pachat na sangta api na hi aji chama hon dan lamul phate cha avet kolji u chule khamna thea ki vei ho amanjing uvin galthang amando jing uve ti thu a he ji u hi akiti DGP na sebe na achun district officer hon tu apan na la jing bangu hin maban ajong chamna le lumun na a jing theina din bol jom jing uvin ati sule CSO lam kai ho to aki holim na achun gamsunga chamna a jing theina din gal hilowin ki hona langzo in manojing din tia tim na le vaila na jong ananei ji na hi achi sa nisim som leli a hla thagu kumsang ni le som ni lagup ni kho chun security force on active cadre of RPF PLMI ni a na a inmun hana konin anamanda ovina hi akiti amani hi Infal West district nga kon a hi hloni na hi akimando te ni chu Rosan Yumnam akum som thum la thum maklang makhali kai chule Sergeant Major Khwairak Pamchitan akum som thumle sagi Elias Nanaw Eli Chumthang of Thauroizam mamang leikai a hi hloni na hi akiti Cape Verde dia World Cup masapen tu chung FIFA World Cup ma team som li legit la akhat Cape Verde te hi tu ni la World Cup match Spain to anei nawwa anaki draw a hi to hlon in mi tamta in agam minu het nom na le adin munu het chin ding nup na ananei zu na hi Cape Verde hi Africa gama island gam khat a hin agam lit dan hi 4.33 square kilometer a hi to hlon a Churachandpur district sanga niaw zo hi agam mi tamdan population a hi le 5 lakhs valbep mahin Manipur tribal population sanga hlom zo a hiuve akiti Zanla European Championship Spain to akidro theyu hi ama ho history a dia melchi theita record hung hi a hitan
akipa alo thei a hi povin a hi chule tu chung World Cup ahung kichi mo hi Cape Verde tia dia ama sa pianzong a hi akiti State Director Miss Universe Manipur Robert Naurem in mi pi hi nga Manipur State Representative mapang National Level of Miss Universe India to akitiat dia panla ho support ball din ngi na ananay na hi sa ceremony classic hotel Infal North AOC munachun Robert Naurem in asay na in Miss Universe Manipur 2026 Grand Final hi 21st June 2026 ni Khole Chandra Kriti Auditorium muna umding a hitin anasay na hi Manipura kon representative mi somni a hi in hichi hol a hi mi khat kilheng do ding ama chun national level competition a Manipur represent a balding a hiyati chule asay be na achun final masang ninga sunga hi grooming season Miss Diva Universe noyon nita lot to anay khom ding wa hiyati chule amuntina kun fashion industry hon contestant ho vekol le ga ya pangdi wa hiyati chule roban in achainan hichiwa panla pageant so lungtum hi atelen ule amel hoi naw se promote hilowin Manipura ko national platform ajong panla thei yu movie ti lungtup jong a hitayati Zanhi ni Simsom langa June 2026 Monday ni ho in Manipur DGP tha Sri Mukesh Singh in Infal East District Police Headquarter Vilna ananay zinahi State Government Armory akun anakilado ang galthal le achang ho nung chom do le la do pi na pan anala officer ho le personal ho to ki ho lim na le pa chat na sangta anapi na hi akiti sule DGP in chiwa pan la ho zo si chunga ki pa pi na ape in ana phato na u head pi na in good service mark award in dangka 1 lakh pi din recommended aboli na hi akiti